Madlanga waba lijaji lelincane kuwo onke kuleli ngesikhathi yabekwa ukuthi abe lijaji enkantolo lephakeme yasemthatha aneminyaka lengu-34. Ngemuva kweminyaka lemithathu wabekwa ukuthi abambe njengelijaji lelibuyeketa tinqumo enkantolo yekubuyeketwa kwetinqumo. Emva kwaloko waqokwa ngalokuphelele kuba lijaji enkantolo lenkulu yekubuyeketwa kwetinqumo. Madlanga wabese ubekwa njengelibambela lamengameli wemajaji enkantolo lephakeme yasemthatha ngembi kwekuba libambela enkantolo yemtsetfosisekelo. Wabeka phasi kubeni lijaji, wabuyela waba ngummeli lomkhulu emthatha nasejozi. Uke wasebenta emacaleni ladvumile lokufaka ekhatsi kuholeni bufakazi kukhomishana yeluphenyo lwaseMarikana lebiphenya ngekubulawa kweti-70 tasemayini nga-2012. Jaji Madlanga udvwebeke sitfombe sekutsi uma nje angabekwa kuba inhloko yemajaji utawucala ente ini. For me, this would be the first port of call. I would approach all levels of the judiciary, and this is something I would do immediately. Indvuna yelitiko letebulungiswa nekuhlunyeleliswa kwesimilo ngiyo-ke leniketwe litfuba kucala lekuhloma Jaji Madlanga ngemibuto. What do you see as the role of the three arms of the state with regards to the separation of powers? In general, each one of them must stay within its lane. Jaji Madlanga ubutwe nangebuholi bakhe. There is demonstrable evidence of my leadership skills. I have led at various levels, and let me emphasize up front that I have even actually led a court. Kusenjalo besikhona ke nesikhathi sekuveta lemhlatsi. You and I speak frequently and we are friends, and it is on that note that I have to declare that I know you very well. Thank you, Commissioner. But that won't help you. Kusasa Jaji Mandisa Maya longumengameli wenkantolo yekubuyeketwa kwetinqumo nguye lotawube ahlonywa ngemibuto. Uma angakhetfwa nje Jaji Maya angaba ukucala ngca lomsikati kuba inhloko yemajaji kuleli.